Take the next left onto Fayaz Ahmed Road. Take the next left onto Fayaz Ahmed Road. In 600 meters, turn left toward AK Dev Road. Take the next left, then your destination will be on the right. In 150 meters, turn left. Turn left, then turn right. Penjelang tahu kaisa bus itu sojak omong kaisa Guwahati ni kana gini bus ISBT mane bus itu sojak ike orang sing tiket kaika Guwahati to Tripura ni abono ang lama roko tamung abo phunga chesta khaini no nai tunga loge antaworo Guwahati bus ni no bus mang mane kaisa location abo phunga nang tabo yang pahar ta bisa pulang pahar ang punga sa gantaw iya. Penjelang bus ka khai kanaro nung mana sakaro ko light dok no ke wasno tir per sokoi mala sini do yo finally nogo sokoi ke nogo 2 din 18 ঘন্টা গাড়ি ট্রেন কামান করে